Good morning. Let us stand. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Prayer to Padre Pio. Virtuous Saint Pio Pietrelcina, you love our Holy Mother very much and receive daily graces and consolations from her. Please, we beg you to pray to the Holy Mother for us. Pray in her hands our sorrow for our sins and our prayers of reparation, so that, as at Cana of Galilee, when her son said yes to his mother, our name may be written in the book of eternal life. Please kneel. Efficacious Novena to the Sacred Heart of Jesus. O my Jesus, you have said, truly I say to you, ask and it will be given you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. Behold, I knock. I seek and ask for the grace of. Our Father who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, if you ask anything of the Father in my name, he will give it to you. Behold, in your name, I ask the Father for the grace of. Our Father who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Encouraged by your infallible words, I now ask for the grace of. Our Father who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O Sacred Heart of Jesus, for whom it is impossible not to have compassion on the afflicted, have pity on us poor sinners, and grant us the grace which we ask of you, through the sorrowful and immaculate heart of Mary, your tender mother, and ours too. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us. And after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, Saint Joseph, foster father of Jesus. Pray for us. Prayer through the intercession of Saint Pio Pietrelcina. Dear God, you generously blessed your servants, Saint Pio Pietrelcina, with the gift of the Spirit.
You mark his body with the 5 wounds of Christ crucified as a powerful witness to the saving passion and death of your Son. Endowed with the gift of discernment, Saint Pio labored endlessly in the confessional for the salvation of souls. With reverence and intense devotion in the celebration of the Mass, he invited countless men and women to a greater union with Jesus Christ in the sacrament of the Holy Eucharist. Through the intercession of Saint Pio Pietrelcina, I confidently beseech you to grant me the grace of Amen. Please rise. Let us pray. O God, Saint Pio Pietrelcina, Capuchin priest, the great privilege of participating in a unique way in the passion of your Son, grant me through the intercession of the grace of which I ardently desire, and above all, grant me the grace of living in conformity with the death of Jesus, to arrive at the glory of the resurrection. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, will be, forever. Amen. Prayer to Saint John Paul II, to Saint Pio. Teach us also, we pray, humility of heart, that we may be among the humble, to whom the Father and the Gospel promise to reveal the mysteries of His kingdom. Obtain for us the eyes of faith, and that will help us recognize in the poor and sufferings the very face of Jesus. Support us in our hours of trouble and trial, and should we fall, let us experience the joy of the sacrament of forgiveness. Teach us the tender devotion to Mary, Mother of Jesus and our Mother. Accompany us on earthly pilgrimage toward the blessed homeland, where we too hope to arrive to contemplate forever the glory of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Please kneel. Litany. Stay with me, Lord, for it is necessary to have you present, so that I do not forget you. You know how easily I abandon you. Stay with me, Lord, because I am weak and I need your strength, that I may not fall so often. Stay with me, Lord, for you are my life, and without you I am without meaning and hope. Stay with me, Lord, for you are my light, and without you I am in darkness. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, so that I can hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you evermore and to be in your company always. Stay with me, Lord, if you wish me to be always faithful to you. Stay with me, Lord, for as poor as my soul is, I wish it to be a place of consolation for you, a dwelling of your love. Stay with me, Lord, for it is getting late. The days are coming to a close and life is passing. Death, judgment, and eternity are drawing near. It is necessary to renew my strength, so I will not stop along the way, and for that I need you. It is getting late and death approaches. I fear the darkness, the temptations, the dryness, the cross, and the sorrows. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord, because in the darkness of life, with all its dangers, I need you. Help me to recognize you as your disciples did at the breaking of the bread, so that the Eucharistic communion be the light which disperses the darkness, the power which sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, because at the hour of my death, I want to be one with you, and if not by communion, at least by your grace and love. Stay with me, Lord. I do not ask for divine consolations, because I do not deserve them, but I only ask for the gift of your presence. Oh yes, I ask this of you. Stay with me, Lord, for I seek you alone. Your love, your grace, your will, your heart, your spirit, because I love you and I ask for no other reward, but to love you more and more, with a strong and active love. Grant that I may love you with all my heart while on earth, so that I can continue to love you
perfectly throughout all eternity. Dear Jesus. Amen. May the Lord, through the intercession of Saint Padre Pio, bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen. Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo as iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga lasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman sa pagtaumo sa mong mga pangangaipo, digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan, nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit. Hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan na mamatian mi na an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig antig initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong makasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibigay mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Grabe, arapon ang... Mahina. Ngunyan Biyernes sa ikakinsing semana kan ordinaryong panahon. Isabay man yato sa misang ini ang mga intensyon, mga pasasalamat ni Mr. and Mrs. Marlon Obes and family in honor of the Sacred Heart of Jesus, ni Jenny Siringman, pasasalamat ni Dona Faye Cabredo, Siringman para kay Mahina sa Ligumbas birthday, kan sa Ligumbas family. Special man nakahagadan for good spiritual, physical health and safety of my family, ni Rosie Biaso Pardo Cantara and family, for good health and protection, ni Mr. and Mrs. Marlon Obis and family, for healing and recovery of Cecil Malbar, kan Malbar family, for healing of Father Ching Penitranti, kan Rico Asin Penitranti family, for fast recovery of Corazon Anisito, ni Bobby Castillo, for fast healing of Cedric Baramida, kan Baramida family, and for good health and protection of my family, kan Perez family, Pertis family. Siringman sa mga minasunod na kalag, sa kalag ni Proylan, ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, Ramon, Helen, Rafael, ni Hot Hidalgo, Eduardo, kan Mendoza family, Francisco, kan F&S Bislasco, kalag ni Jose, ni Nel Fali and family, Amalia, ni Joyce and Briones, Jennifer, ni Miglos Baños, Adelina, ni Ricky and Karen, Consolacion, ni Melchora Barasona Asopardo, Chanki and All Souls, ni Mr. and Mrs. Eddie Chan and family, Yvonne, ni Josephine Lee, Evelyn, ni Corazon and Bobby Castillo,
Death anniversary of Mildred, ni Lourdes Cabredo, and death anniversary of Eleanor Campillos family.
Matindo po ang gabos, asin awito niya to ang awit sa pagpuon. Pagkamot sa kaburangan, ang banwaan sa iya, pinipamilya. Umawon sa lahat, ang Diyos sa langit mo. Umawon awitan ang kagurangan, gabos na banwaan. Irukya sa ilog na kinaban, ang Diyos na paglalaan. Ang Diyos na paglalaan. Puunantaan sa tuyang aldaw, sa altar kan Dios, sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. an mga babasahon ngunya na aldaw, nagpapagirumdum kan sa tuyang kristyanong ugali, an pagmidbid kan tawo, an pagmidbid kan sa indang kamugtakan. Ako untaan sa tong mga kasalan tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan maherak ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo maherak ka. Kristo maherak ka. Ika na nagtutukaw sa tuukan Ama sa pagsurug sa mo, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan maherak ka. Maherak man lugod sa to ang Dios na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, na nagpapahiling kan liwanag kan sa imong katotoohan sa mga nalalagalag na makabalik sinda sa dalan. Tawan sa gabos na minapaayon sa kristyanong pagtubod, na ibtong mga salungat sa ngaran na ini, sikwalon. Asin ibtong mga angay digdig, sunodon. Huli ki Jesucristo ang kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Pagbasa ginuno sa libro ni Propeta Isaías. Kan mga aldaw na ito, naghelang si Ezekias, nasukat niyang ikagadan. Asin nagduman sa iya si Propeta Isaías, aki ni Amos. Asin nagsabi, ini ang sabi ning kagurangnan. Pamugta ka an sa imong harong, huli ta ika magagadan, asin da ika na mabubuhay. Nagbirik si Ezekias atubang sa lanob, asin nagpamibi sa kagurangnan. Nakikimaherak ako sa imo kagurangnan. Girumdumon mo na sa katunayan asin katotoohan nin puso ginibuko an marhay sa atubang nin sa imong mga mata. Asin nagtangis si Ezekias nin makuring pagtangis. Dangan uminabot ang tataramon nin kagurangnan ki Isaías. Lakaw asin sabihi si Ezekias, an kagurangnan Diyos ni David na sa imong ama nagsabi, nadangog ko an sa imong pamibi, asin nahiling ko an sa imong mga luha. Uya, dadagdagan ko an sa imong mga aldaw nin 10 may 5 taon. Ililigtas ta ka, asin ining banwaan sa kamot kan hadi nin Assyria. Susurugon ko ang banwaan na ini. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ilinigtas mo ang sakong buhay kagurangnan, daina ako magagadan.
Iniligtas mo ang sakong buhay kagurangnan, dai na ako magagadan. Nagsabi ako sa kautuhan nin sa kuyang buhay, mahali ako. Sa mga tata nin lulubngan, isinubol ako sagkod sa huring aldaw nin sakong pagkabuhay. Iniligtas mo ang sakong buhay kagurangnan, dai na ako magagadan. Ang sabi ko, dai ko na mahihiling ang kagurangnan sa daga nin mga buhay. Dai ko na mahihiling ang kapwa ko tawo sa kaibahan kan mga nabubuhay sa daga. Iniligtas mo ang sakong buhay kagurangnan, dai na ako magagadan. Siring sa payag nin pastor, ang sakong eerokan, inulag asin hinali sako. Siring sa parahabol, pinutol mo ang sakong buhay, pinutol hali sa habulan. Iniligtas mo ang sakong buhay kagurangnan, dai na ako magagadan. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sarong aldaw nin Sabath, si Jesus nag-agi sa umah nin mga trigo. Ang mga disipulos niya nagkagurutom, kaya nagkurua kan mga uhoy asin kinarakan. Ang mga Fariseyo pakahiling kaini nagsabi ki Jesus, hilinga, an sa imong mga disipulo naggigibo kanda itugot na paggibuhon sa aldaw nin Sabath. Si Jesus nagsimbag, dainin do nabasa ang ginibo ni David, kan siya asinan sa iyang pag-iriba, nagutom, luminaog siya sa templo nin Diyos, asin kinarakan ninda ang mga tinapay na atang. Bagay ini na daitugot sa iya asin sa mga kairiba niya, kundi para sana sa mga padi kan templo. Daiman nindo nabasa sa tugon na sa aldaw na Sabath, ang mga padi sa simbahan, dai naglelehe, alagad dai sinda nagkakasala. Sinasabihan ko kamo, na uya digdi ang saro na orog kisa templo. Kun masabutan nindo ang kasabihan, pagkaherak an minamawot ko bakong atang, dainindo pagsasalaon an mga dai nin sala. Hulita an aki nin tawo, iyo an kagurangnan kan Sabath. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Makulugpuan, mahusgaran. This is something that we experience and at the same time something that we do against others. Nahuhusgaran kita, pero kita man naguhusgar kan kapwa. Makulog ang judgment dahil dain maninda aram ang tunay na istorya o ang kabilugan kan istorya. Digdi sa ebanghelyo nadangog ta na sarong aldaw, naglalakaw ang kagurangnan sa tahaw nin umah nin mga trigo. Dangan, ang pag-iriba niyang disipulos nagkagurutom, kaya nagpuon sindang magkuakan na aagihan na trigo, dangan kinakan. Ngunyan, nahiling po sindakan mga Fariseyo. That day was a Sabbath. Aramta na pag Sabbath, bawal an anuman na klaseng trabaho. Dawa pinakamagian na trabaho. Dawa magputol nin trigo. Sabi nga ni Ninda, on a Sabbath, you cannot even lift a finger.
Pero nahiling kan mga Fariseyo na ang disipulos kan kagurangnan, namumutol nin trigo tapig kakaon ninda. Dahil aldaw nin Sabath, pinagbabawal ini. Ano pong simbag kan kagurangnan? The response of Jesus is an important teaching. He tells us that human need precedes strict legalism. Ang pangangaipo kan tao, mainot kesa strict legalism. Nagutom ang tao, kaya kaipuhan magkaon. Dai po sinasabi kan kagurangnan da bakong mahalaga ang Sabbath, kundi mainot ang pangangaipo kan tao. Strict legalism. Madalion po kitang nahuhulog sa bagay na ini. We judge other people dahil sa nakan nahihiling tang panluwas o dahil kan nahiling tang ginibo ninda. Pero kung anong motibo ka ito, daitaman nahiling. Piguhus garantaan kapwa, mantang daitaman nasasabutan ang kabilugan kan sa indang kamugtakan o conditions. And so we ask, how can we judge people for their life choices when we do not know their options? Paano tang sabihon na hugakon ang sarong dukha halimbawa na daitaman aram kung anong mga options ang available sa sainda? It is easy to fall into the trap of legalism. Masabi kita, sunodun ang batas, taiyo ang batas. Follow the law to the smallest letter. Regardless of the circumstances of people, ang batas ay batas. But here in the gospel, Jesus challenges this. He challenges us to look deeper, to see the human needs and the human intentions behind certain actions. Halimbawa, sa trabaho, na late ang satuyang katrabaho. Frustrated na tulos kita dahil bako na naman siyang on time, permi na lang siyang late. Paano daw po kung maaraman tang igwa palan siyang inaagihan, o igwa palan siyang inaataman, o igwang emergency sa pamilya? Sigurado pong maliliwat ang satuyang paghiling. Malumoy man ang satuyang puso. Buot sabihon, kung mainot ang pagsabot, nagiging marhay ang urulay. Sabi nga ni, assume the best intentions of other people. Pirming isipon na ang tao ginigibo ang best intentions. Kadakol po kitang pagkakataon na siring kaini sa arualdaw na pagkabuhay, kung sain, pwede tang arugon ang tinutukdoongon yan kan kagurangnan. Makanood na inuton ang pagkahirak asin kabuotan, kisa pagiging istrikto. Makanood na maghapot asin magdangog na, bago magtaram kan paghuna tang tama. Sabi ta, pangarap ta ang sarong synodal church. Pero ang synodality, bako lang yan church policy. Synodality is a way of life. It's a lifestyle. Nagdadangog kan kapwa. Inaaram kung ano ang kamugtakan kan kapwa. Dahil kadaklan na beses, sa kamautan tang maging tama, nalilingawan tang maging mabuot. In striving to be right, we forget to be kind. Ngunyan, dahita po sinasabi na bakong mahalaga ang batas. Rules are important. Traditions are important. Alagad ang rules, mga batas, regulations, yaon dapat sa paglingkod kan ikakarahay kan kadaklan. The law should be at the service of the common good. Kaya nga ni, sabi kan kagurangnan, I am Lord of the Sabbath.
I am Lord of the Sabbath. The law should be at the service of the common good. Dear friends, this is the call of Jesus for us in today's gospel, to strike a balance. Huwag masyadong mahigpit, huwag din gaanong maluwag. Moderation is the path of the saints. Let mercy soften our judgments. These are both important. To be merciful and to be just. Parehas po ining mahalaga. Mahinguwa po kita na mahiling ang pangangaipo kan kapwa, magin mabuot, magin mahihirakon, magin masinabot, pero hinihiling man ang hustisya, ang accountability, ang disiplina. There is a balance between things. Ini an imbitasyon kan kagurangnan, makaarog lugod kita sa saiya. Pagpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, akoon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, hilingaan mga atang kan namimibing simbahan, asin sa pagpakinabang na ini, itugot mo sa mga nagtutubod ang pagtalubo sa kabanalan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Sa pagkamuot, siniselebrar mi ang sa iyang pagkagadan. Sa buhay na pagtubod, pinapahayag mi ang pagkabuhay niya liwat. Asin sa orog kasarig na paglaom, hinahalat mi ang mamuraway niyang pagdatong. Kaya, kaiba kan gabos na santo sa sin angeles, sarabay kaming naguumaw sa imo, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan, usana sa kaitasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kang kagurangnan, usana sa kaitasan. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkoasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi,
Mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaos sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako.